Dobar dan, dragi moji osmaci i dobro mi došli. Ja sam Gordana i danas ćemo malo utvrđivati gradivo od prošlog časa. Sećate se, radili smo zapreminu kupe. I šta smo utvrdili? Pa, ovim presipanjem utvrdili smo da je zapremina kupe jednaka 1/3 zapremine valjka. Zapisano, to izgleda ovako. Zapremina kupe jednaka je 1/3 puta površina baze puta visina. Pošto znamo da nam je površina baze r na kvadrat pi, formula za zapreminu kupe glasi 1/3 puta r na kvadrat pi i puta h. Da uradimo još neki zadatak. Izračunaj zapreminu kupe poluprečnika osnove r i visine h. U primjeru pod A dato nam je da je poluprečnik koren iz 3 cm, a visina 2,5 cm. Nacrtat ćemo kupu i obeležiti date elemente. Dat nam je poluprečnik osnove i on je koren iz 3 cm i visina h koja iznosi 2,5 cm. Naš zadatak je da izračunamo zapreminu kupe. Zapremina kupe se računa po formuli 1/3 površine baze puta visina ili 1/3 puta r na kvadrat pi puta h. Zamenit ćemo elemente koji su nam dati u postavci zadatka, pa to glasi P jednako 1/3 puta koren iz 3 na kvadrat pi puta 2,5. Koren iz 3 na kvadrat je 3, pa kad to zamenimo, dobijemo da je zapremina 1/3 puta 3 pi puta 2,5. Skratit ćemo 3 i 3 i konačno tražena zapremina je 2,5 pi centimetara kubnih. Ovo nije bilo teško, pa stoga ove primere pod B i V ostavljam da uradite za domaći zadatak. Sljedeći zadatak glasi: izračunaj zapreminu kupe koja je prečnik osnove 2r i visina h. U primjeru pod A dato nam je da je prečnik 6 korena iz 3 cm i da je visina 22, a u primjeru pod B imamo da je prečnik 3 dm, a visina 2 dm. Uradit ćemo primjer pod A. Nacrtat ćemo sliku. Prečnik je 2r i to je 6 korena iz 3, to znači da je poluprečnik polovina od 6 korena iz 3, a to iznosi 3 korena iz 3 cm. Visina ove kupe je 22 cm. I samo ćemo te date podatke zameniti u formulu za zapreminu kupe. V je jednako 1/3 površina baze puta visina, a to je u stvari 1/3 puta r na kvadrat pi puta h. Zamenit ćemo date podatke i dobijamo da je zapremina 1/3 puta 3 korena iz 3 na kvadrat pi puta 22. Kad kvadriramo zagradu, 3 na kvadrat će biti 9 i koren iz 3 na kvadrat će biti 3, pa ova formula u stvari postaje V jednako 1/3 puta 9 puta 3 pi puta 22. Skratit ćemo ovo što možemo da skratimo i ostane nam da je zapremina 9 puta 22 pi, što iznosi 198 pi centimetara kubnih. Ovaj primjer pod B ćete također uraditi za domaći zadatak. Treći zadatak glasi: visina kupe je 12 cm, a izvodnica je dužine 12,5 cm.
Izračunaj površinu i zapreminu ove kupe. Skicirat ćemo kupu i obeležit ćemo odgovarajuće elemente. Visina kupe je 12 cm, crtamo i pišemo da je H jednako 12 cm. Poluprečnik još uvek nemamo, izračunat ćemo ga kasnije, a izvodnica S je dužine 12,5 cm i to ćemo zapisati. Za izračunavanje površine i zapremine ove kupe neophodno nam je da znamo koliki je poluprečnik, kolika je dužina poluprečnika, a to ćemo izračunati uz pomoć ovog pravouglog trougla kome je hipotenuza S, to jest izvodnica, a katete su visina i poluprečnik. Primenit ćemo Pitagorinu teoremu, S na kvadrat je H na kvadrat plus R na kvadrat, a pošto nam je neophodan poluprečnik, onda ćemo pisati da je R na kvadrat jednako S na kvadrat minus H na kvadrat. Zamenit ćemo odgovarajuće podatke, H je 12, a S je 12,5, pa ćemo to i zapisati. R na kvadrat je 12,5 na kvadrat minus 12 na kvadrat. I primenit ćemo formulu za razliku kvadrata. R na kvadrat je jednako 12,5 minus 12, što množi 12,5 plus 12. Kada ovo oduzmemo i saberemo, R na kvadrat je 0,5 puta 24,5. 0,5 puta 24,5 je 12,25, pa je R koren iz 12,25, a to je koren iz 49 četvrtina. Odavde nam je poluprečnik 3,5 cm. Naš zadatak je ovde da izračunamo površinu i zapreminu kupe, pa pošto imamo sve odgovarajuće elemente, možemo da primenimo formulu za površinu, P je jednako, RP, što množi R plus S, pa kad zamenimo, R nam je 3,5, a S nam je 12,5, površina je jednaka 3,5 pi, što množi u zagradi, znači imamo 3,5 plus 12,5. Površina je dalje jednaka 3,5 pi puta 16, a to je 56 pi centimetara kvadratnih. Ostalo je još da izračunamo zapreminu ove kupe. V je jednako 1/3 površine baze puta visina, to jest V je jednako 1/3 R na kvadrat pi H, pa kad zamenimo da nam je poluprečnik 3,5 i visina 12, V je jednako 1/3 puta 3,5 na kvadrat pi puta 12. Ovde možemo da skratimo 3 i 12, ostaće 4, a 3,5 na kvadrat je 12,25, pa je zapremina nakon ovog skraćivanja jednaka 12,25 pi puta 4. 4 puta 12,25 pi je 49 pi centimetara kubnih. Idemo na sledeći zadatak. Četvrti zadatak glasi: izvodnica kupe je dužine 13 cm. Ako je površina omotača 204,1 cm kvadratni, izračunaj zapreminu kupe. Broj pi računaj na 2 decimale. Skicirat ćemo kupu. Dato je da je izvodnica kupe dužine 13 cm, znači S je jednako 13 cm. Površina omotača je 204,1 cm kvadratni. Površina omotača je M i to je jednako 204,1 cm kvadratni. Površinu omotača računamo po formuli SRP. Zamenit ćemo
M nam je dato, to je 204,1, S nam je 13 i imamo uslov da broj pi računamo na dve decimale, pa je pi približno 3,14. Kad smo sve zamenili, dobijamo da je 204,1 približno jednako 13 puta r puta 3,14. 13 puta 3,14 je 40,82, pa onda ova naša jednačina postaje 204,1 je približno jednako 40,82 puta r. Odavde r jednako 204,1 podeljeno sa 40,82, a to je približno 5. Imamo poluprečnik i imamo izvodnicu. Nama je u zadatku traženo da izračunamo zapreminu kupe. Za zapreminu kupe nam je neophodno da znamo visinu kupe. Visinu kupe ćemo izračunati opet uz pomoć Pitagorine teoreme. Imamo ovaj sivi ovde pravougled trougao u kome je S hipotenuza, a H i R su katete. Pa je S na kvadrat jednako H na kvadrat plus R na kvadrat, a odatle je H na kvadrat jednako S na kvadrat minus R na kvadrat. Zamenit ćemo približne vrednosti koje smo već dobili, pa je H na kvadrat jednako 13 na kvadrat minus 5 na kvadrat, to je 169 minus 25, a to je 144, pa je H na kvadrat približno jednako 144, pa je H približno 12 cm. I sada imamo sve podatke koji su nam neophodni da izračunamo zapreminu kupe. Zapreminu kupe računamo po formuli 1/3 površine baze puta visina, to jest 1/3 r na kvadrat pi h. Zamenit ćemo, r nam je 5, h nam je 12, pa nam je zapremina 1/3 puta 5 na kvadrat pi puta 12. Možemo da skratimo 3 i 12, pa je to 4 puta 5 na kvadrat je 25, pa je 4 puta 25 100. Znači imamo 100 pi, to je 100 puta 3,14, što iznosi 314 cm kubnih. Peti zadatak glasi: površina omotača kupe je 175 pi cm kvadratnih. Poluprečnik osnove je 7 cm i izračunaj zapreminu ove kupe. Skicirat ćemo kupu i obeležit ćemo odgovarajuće elemente. Poluprečnik, visina, izvodnica. Površina omotača kupe je 175 pi cm kvadratnih. Zapisujemo da je M jednako 175 pi cm kvadratnih. Podatak da je poluprečnik 7 cm pišemo R je jednako 7 cm. Formula za izračunavanje površine omotača kupe je M jednako SRP. Zamenit ćemo poznate podatke u ovu formulu. 175 pi jednako je S puta 7 pi. Skratit ćemo pi i ostane 175 da je jednako 7S. Ovdje lako izračunavamo S, S nam je 175 podeljeno na 7, a to je 25 cm. Ostalo je još da izračunamo visinu, jer nam je ona potrebna za izračunavanje zapremine. Visinu ćemo izračunati uz pomoć ovog pravouglog trougla, kome je hipotenuza S, a katete su H i R. Hipotenuza na kvadrat je jednaka zbiru kvadrata nad katetama. S na kvadrat je znači H na kvadrat plus R na kvadrat, a pošto nam je neophodna visina, pisat ćemo
h na kvadrat je jednako s na kvadrat minus r na kvadrat. Zamenit ćemo podatke poznate. H na kvadrat je 25 na kvadrat minus 7 na kvadrat, što ćemo opet raditi uz pomoć razlike kvadrata. H na kvadrat je 25 minus 7, što množi 25 plus 7. 25 minus 7 je 18, 25 plus 7 je 32, pa je h jednako koren iz 18 puta 32, što naravno nećemo množiti, nego ćemo rastaviti na činioce. 18 je 9 puta 2, a 32 je 2 puta 16. Nakon korenovanja, koren iz 9 je 3, koren iz 2 puta 2 je 2 i koren iz 16 je 4. Imamo znači 3 puta 2 puta 4, to je 12 puta 2, pa je naša visina 24 cm. I sada imamo sve neophodne podatke da bismo mogli da izračunamo zapreminu kupe, koju računamo po formuli V jednako 1/3 površine baze puta visina, ili V je 1/3 r na kvadrat pi puta h. Poluprečnik nam je 7, visina je 24, pa ćemo to i zameniti. V je jednako 1/3 7 na kvadrat pi puta 24. Skratit ćemo 3 i 24, ostaće 8 nakon skraćivanja, a 7 na kvadrat je 49, pa je V jednako 49 puta 8 pi. Nakon ovog množenja zapremina će konačno biti jednaka 392 pi centimetara kubnih. Idemo na sledeći zadatak. Šesti zadatak glasi: visina kupe je 8 cm, a površina osnovnog preseka 120 cm kvadratnih. Izračunaj površinu i zapreminu kupe. Skiciramo kupu i obeležimo elemente, izvodnica, poluprečnik i na kraju visina. Visina kupe je 8 cm, to ćemo i zapisati, h je jednako 8 cm. Površina osnovnog preseka je 120 cm kvadratnih, znači POP je 120 cm kvadratnih. Osni presek kupe je jednakokraki trougao osnovice 2r i visine h, pa je površina osnovnog preseka 2r puta h sa 2, a nakon skraćivanja 2 i 2 dobijamo da je površina osnovnog preseka r puta h. Površina osnovnog preseka je 120, visina je 8, pa to možemo da zamenimo u ovu formulu i dobijamo da je 120 jednako r puta 8. Odavde r jednako 120 kroz 8, a to je 15 cm. Poluprečnik je 15 cm, visina nam je 8 cm, to je dovoljno podataka za izračunavanje zapremine, ali za površinu kupe neophodno je još da izračunamo dužinu izvodnice. Nju ćemo izračunati uz pomoć pravouglog trougla, ovog ovde, kod koga je opet S izvodnica i hipotenuza, a visina i poluprečnik su katete. Pisat ćemo S na kvadrat je jednako h na kvadrat plus r na kvadrat, to jest 8 na kvadrat plus 15 na kvadrat, 8 na kvadrat je 64, 15 na kvadrat je 225, pa je s na kvadrat 289. S je koren iz 289, a to je 17 cm. I sada imamo sve potrebne podatke, pa možemo da izračunamo površinu. P je jednako r pi, što množi r plus s. R nam je
15, S je 17, to ćemo zameniti u ovu formulu, pa P bude jednako 15 pi što množi u zagradi 15 plus 17. 15 plus 17 je 32, pa je površina 15 puta 32 i puta pi i konačno površina je 480 pi centimetara kvadratnih. Možemo da izračunamo i zapreminu. Zapremina je 1/3 površine baze puta visina, to jest 1/3 r na kvadrat pi puta h, pri čemu nam je r 15, a visina nam je 8. 15 na kvadrat je 15 puta 15, pa ćemo jednu 15-icu skratiti sa trojkom, a ostane 5 puta 15 puta 8 pi. 8 puta 5 je 40 puta 15 pi, konačno zapremina je 600 pi centimetara kubnih. 7. zadatak glasi: površina osnove kupe je 9 pi centimetara kvadratnih. Obim osnovnog preseka je 16 centimetara. Izračunaj površinu i zapreminu ove kupe. Skicirat ćemo kupu. Podatak površina osnove je 9 pi centimetara kvadratnih. Pišemo B je jednako 9 pi centimetara kvadratnih. To nam je značajno zbog toga što ćemo iz tog podatka izračunati poluprečnik ove kupe. Formula za površinu osnove je B jednako r na kvadrat pi. Umesto B ćemo pisati 9 pi i da je to jednako r na kvadrat pi. Kada skratimo pi, dobijamo r na kvadrat je 9, pa je r koren iz 9, u stvari poluprečnik je 3 cm. Obim osnovnog preseka je 16. Osni presek kupe je jednakokraki trougao čija je osnovica 2r, a kraci su izvodnice. Zapisat ćemo ovaj podatak da je obim osnovnog preseka 16 cm, OOP je 16 cm i primenit ćemo formulu za obim trougla. Obim trougla je jednak spiru stranica trougla, pa je O jednako u ovom našem slučaju 2r plus 2s. Obim ovog osnovnog preseka je 16, pa pišemo 16 je jednako 2 puta r nam je 3, pa je to 16 jednako 2 puta 3 plus 2s. Odavde je 2s 16 minus 6, pa je 2s 10, u stvari izvodnica je 5 cm. Prvi deo zadatka je da izračunamo površinu ove kupe, pa je P jednako RP, R plus S u zagradi. Kad zamenimo podatke, da je poluprečnik 3, a izvodnica 5, površina je jednaka 3pi puta 3 plus 5 u zagradi. 3 plus 5 je 8 puta 3, 24 pi centimetara kvadratnih. Ostalo je još da izračunamo zapreminu kupe, a za zapreminu kupe je neophodno da znamo kolika je visina. Visinu ćemo izračunati pomoću Pitagorine teoreme. S na kvadrat je h na kvadrat plus r na kvadrat, pa je h na kvadrat 5 na kvadrat minus 3 na kvadrat. To je onaj poznati Pitagorin trougao, visina je 4 cm. Zapremina je jednaka 1/3 površine baze puta visina, to jest 1/3 r na kvadrat pi puta h, pa kad zamenimo poznate podatke, zapremina će biti jednaka 1/3 puta 3 na kvadrat pi puta 4. 3 na kvadrat je 9, kad skratimo sa 3 ostaće 3 i na kraju imamo da je zapremina 3 puta pi puta 4, što iznosi 12 pi centimetara kubnih.
Osmi zadatak glasi: obim osnove kupe je 37,68 cm, a površina omotača je 188,4 cm². Izračunaj zapreminu kupe. Skiciramo kupu. Podatak o obimu ćemo zapisati, O jednako 37,68 cm i obim računamo po formuli 2rp, pa ćemo ovdje zameniti poznate podatke. Obim je 37,68, a približna vrednost za pi je 3,14. Odavde je prečnik jednak 37,68 kroz 3,14. Kada bismo ovo proširili sa 100, mogli bismo da podelimo i da dobijemo da je prečnik jednak 12, to jest da je poluprečnik jednak 6 cm, približno jednak 6 cm. Površina omotača je 188,4 cm². Površinu omotača obeležavamo sa m i formula za površinu omotača je m jednako SRP. Zamenit ćemo opet poznate podatke, 188,4 je približno jednako S puta poluprečnik je 6 i još puta približna vrednost za pi je 3,14. Odavde je S približno jednako 188,4 kroz 18,84, što je proizvod 6 puta 3,14. Ovaj količnik je 10, pa je naša izvodnica 10 cm. Ostalo je još za zapreminu kupe da izračunamo visinu. Neophodna nam je visina da bismo izračunali zapreminu, pa je h na kvadrat jednako s na kvadrat minus r na kvadrat. S nam je 10, a r nam je 6, pa je h na kvadrat približno jednako 10 na kvadrat minus 6 na kvadrat. 10 na kvadrat je 100, 6 na kvadrat je 36, pa 100 minus 36 daje 64. H je onda jednako koren iz 64, što iznosi 8 cm. Zapremina kupe je 1/3 r na kvadrat pi puta h. Kad zamenimo da nam je r 6, a h 8, zapremina je približno jednaka 1/3 puta 6 na kvadrat pi i još puta 8. 6 na kvadrat je 36, kad se to skrati sa 3 ostane 12, pa je zapremina približno jednaka 12 pi puta 8, što iznosi 96 pi centimetara kubnih. I ostao nam je još jedan zadatak koji glasi: površina osnove i omotača kupe su u razmeri 3:5. Zbir dužina poluprečnika izvodnice je 16 cm i izračunaj zapreminu kupe. Skicirat ćemo. Podatak da su površine osnove i omotača kupe u razmeri 3:5 zapisujemo da je B prema M jednako 3:5. Podatak da je zbir dužina poluprečnika izvodnice 16 cm pišemo da je R plus S jednako 16. Ovo da nam je B prema M jednako 3:5 zapisat ćemo ovako. Umjesto B ćemo pisati R na kvadrat pi, znači umjesto površine osnove pišemo R na kvadrat pi, a umjesto površine omotača ćemo pisati SRP. Kada pomnožimo spoljašnje sa spoljašnjim, unutrašnje sa unutrašnjim, dobijemo da je 5R na kvadrat pi jednako 3 SRP. Skratit ćemo RP i dobijemo da je 5R jednako 3S. Odavde je poluprečnik 3/5 S. To ćemo zameniti u ovu drugu plavu formulu. R plus S je 16, umjesto R ćemo pisati 3/5 S
Pa nam ovdje smeta ova petica, smeta nam razlomak, pa ćemo jednačinu pomnožiti sa 5. I onda imamo da je 3s plus 5s jednako 5 puta 16 je 80. Odavde 8s 80, pa je s 10 cm. Pošto je s 10, a r je 3/5 od 10, poluprečnik je 6 cm. Poluprečnik je 6, izvodnica je 10, za zapreminu nam još treba da izračunamo kolika je visina. Visinu opet tražimo preko Pitagorine teoreme, s na kvadrat je h na kvadrat plus r na kvadrat, ali pošto nam treba visina, pisat ćemo samo da je h na kvadrat jednako s na kvadrat minus r na kvadrat. H na kvadrat je kao i u prethodnom zadatku 10 na kvadrat minus 6 na kvadrat, to je 100 minus 36, pa je h na kvadrat koren iz 64, a to je 8 cm. I još je ostalo da izračunamo zapreminu. Zapremina je 1/3 r na kvadrat pi h, što je kao i u prethodnom zadatku 96 pi centimetara kubnih.